چاورێز ji bo we bînerên hêja. Çavê her kesî di rojên derbasbûyî de li du taxên Kurdan bûn Şêx Mexsud û Eşrefiya Helebê ku ka binêrin di wê derê de çi qewimî bû, pîlaneke bi çi awayî hatibû xêzkirin û pişt perdeya van êrîşan çi bû? Gelek ji me li ber siva vê yekê geriyan û em li rastî gelek bersivan jî hatin. Li gel vê yekê jî hemû bûyer û geşedanên ku qewimî bûn. Em ê hewl bidin li gel endama fermandariya giştiya yekînên palastina jin yê pejê Ruhlat Efrîn nîqaş û gotûbêj bikin. Birêz Ruhlat hûn bi xêr hatin bernameya me. Gelekî spas dikin. Bêguman me got geşedanên ku herî dawî qewimî bûn pêwîst bû ku em li gel vê yekê hinekî nîqaş bikin. Beriya vê jî me di gelek bernameyan de ev yek anîbû ziman lê di nêrîna we de ew qas civînên ku dihatin li darxistin herî dawî çarê mehî civînek hatibû li darxistin. Yani ew civîna ku hat li darxistin di nêrîna we de çi tê de hatibû nîqaşkirin ku heta pîlaneke bi vî awayî qirêj li dijî Heleb hate birêvebirin. Yani çi hatibû xêzkirin di nêrîna we de? Serîda rewşa ku li her du taxên Helebê hatin meşandin, tevahî şehîdên ku çêbûne di vê şerê herî dawî de ez bejna xal beramberî wan ditewînim û bi taybetî ji birîndara ra jî em şifayê dixwazin. Elbet geşedanekî bi rojekî û di nava vê mehê de em tenê nikarin binirxînin. Saleke derbas kir li ser temenê hilweşîna rejîmê ra. Gelek vê salê de gelek geşedan û pêşketin heman demê qewsê ku di vê salê de hatin jiyankirin ew çêbûn. Elbet di nav vê salê de dayîn standinên ku çêbûn her çi qasa em bêjin bi encam nebûn lê dayîn standin di astikê de hatin çêkirin. Civîna herî dawî ya ku di çarê mehê de çêbû. Bi qasî ku hate gotin jî li ser ekranan de çapemeniyê de bi giştî jî dema merev lê binêre û daxuyaniyê ku hatin dayîn di vê derheqê de ku ew civîn bi rastî encamekî erênî di nava xwe de hewan dibû. Li ser bingeha ku em bikaribin entegrasyonekî demokratîk li ser esasê tevlîbûna hêza me ji Sûriya nû ra li ser vê gelek nîqaş hatin kirin kî civîn jî encamekî bi vê awayî di nava xwe de hewand lê talûxkirina civîna piştî wê ya ku pêwîst bû de heştê mehê de hatiba kirin diyar bû ku planekî bi vê rengî hatiye çêkirin û bîse eva rê vekir ku bi rastî li ser bingeha êrişê ku hatin kirin di encamê de dema merev şîrove bike û bi giştî jî dema merev lê dinêre talûxkirina civîna heştê mehê ya piştî civîna çarê mehê bi esasî amadekarî û amadekarî di îtarê ku wê êrişekî berfireh li ser her du taxan bên meşandin. Yani dema ku ev civîn jî pêk dihatin bêguman yani we ev yek anî ser ziman. Îro ro tê gotin ku heger piştgiriyeke ji vê hikûmetê re tune baya wê ev êriş bêguman pêk nehatana. Li gel ku rûniştinên gelek rayedarên dewletan li gel vê hikûmetê çêbû di wextekê de ku dibêjin îro em li kêlek wene di destpêkirina van êrîşan de. Di nêrîna we de piştgirî hebû ji aliyên dewletan de. Bêguman yani hikûmeta demkî ya heyî ya niha di Sûriyê de serweriya xwe dike bi tena xwe nebûye hêz. Ne ji aliyê siyasî de ne ji aliyê leşkerî de meriv dikare bêje fermiyetekî ku bi hêza xwe derkeve û bidê meşandin tune. Eger ew heba gelek mudaxelên derva ku di Sûriyê de ye ku niha di hundirê hikûmetê de tê kirin wê çê nebû. Ji ber wê ji destpêkê de heta roja îro di zimanê hikûmeta demkî de em Sûrî dibe pirsgirêkê xwe çareser bikin lê mixabin ji dervayî Sûrî herkes di nava pirsgirêkê di Sûriyê de tê jiyankirin hene. Di vê manê de yani mirov dikare vê bêje bi rastî di Sûriyê de ji destpêka hilweşînê de ev da diyar kirin eger Sûrî nebe wê Sûrî neya çi kesî be. Li ser vê bingehê planên ku ji derva hatin kirin yani destwerdanên derva yê ku li ser Sûriyê tên kirin di vê manê de eger bi rastî hikûmeta demkî heta ew resmiyet û fermiyeta xwe
بیاخا برنگ سوری قزنج نکی و هر تم اف دستوردان در و هبن و اف ایرشین کل سر هر دو تا خاجی هاتن کرن بگومان جه دستوردان در و قط ام ناگرند است. ایرو دما کو ایرشین لسر شیخ مقصود و اشرفی هاتن کرن بو روجف لهر دورا جهانی او مدید دنيرينا ودا اف ايريشن كو هاتن كرن يعني روشا كردان بري وي ايريشي وبشتي وي ايريشي وي تشاوا بدنيرينا ودا يعني البت نهار لسر تاخا شيخ مقصود اشرفيه دما ام وجو هردو تاخ دگرندس دديروكا شورشا روجاوادا شيمبره میناکا برخودانی و هلوستا الهمبر داگر کرنه اوا نتنه ایرو تیرا برکر جده 2011 حتی روژا ما ایرو هر دو تاخن ما لسر بنگها خواب پارزه و براستی خودیل ایراده خودر کول همبر هیزن داگر کر یکو چه سینور ناس نکرن جروجا دست بکه حتی ایرشن جده 2011 حتی ایرو دم مرف دگره دست ذهنیت جهودو قطنین همان ذهنیتا ایرشی یکو تیمشاندن جبوه یعنی ام دکارم وی بیجن لسر هر دو تاخان ایرش هات مشاندن کی افساله که لسر تواهی خاکا ما هریما ما ایرش کتین مشاندن هنه دبی کو آگربسته کی کود مشه جی هیا ده هریمه ده بگشتی جی وقت با کروجلات سوری جی ام بنیرن لی هر جار برنگه کی اف ایرش هاتن دوماندن جبوه یعنی جبو هر دو تاخان اگر ام وی راستی بگرن دست کی دراستی ده اف هی یعنی ایرشا لسر هر دو تاخان ایرشا لسر دستکفتیم به شورشی هاته کر یعنی ایرشا لسر گلایا گلکی کلبر خدای هاتی کر دوی معنی دا اف ایرش تشتی کو هری زیده بیروجف کرن و نهاجی ده بیروجف ذهنیتا کو ایرش عقل کو ایرشی وی تاخنا کر اف جهان همی دید تواهی ولات تواهی دولتن اف دیتن برسا هری گرین دور ده اف یعنی لهمبری وان ایرشنا چما اوقاس بیدنگی بیدنگی لهمبری ایرشا کو ده هر بدنگی تی واتاگو اوجی شریکن بیشرین yani بگومان نهاد تاخی دا ایرشی کو هاتن مشاندن yani elbet yani ریباز شر کل سر هر دو تاخان هاتن مشاندن دیار دبی کچ قصا دستوردان دروتی ده هی yani ام ندوی باوری دانه کو اف ارتش دوی آسته دا خودی تکنیک و تکنولوژی کی به وی مزنهی به تواهی شر کو لسر هر دو تاخان هاتن مشاندن و به تیبتی دم مروف نها د دیمنا د نهره و د بهیسه همو شروان و فرماندارین هیزا اولهی هندورین بتینن سر زمان yani لسر هر دو تاخین او قصا بچوک yani mümkün ku sed tangi ve hükümeta demki eriş be servi taxe eğer destek dervane be hazaran drone ku hatine rakirin be dahan şervanin birindar hene ki ve vedbejin be ser erişan ku be drone hatikir hemen deme gelek endam gelek şervan yeku de çeperanda çeperi xagirtine جبو کو تسلیم ببن گازین کیمیاوی هاتن آوید وان ریباز شر نو یکو وی ست سالا جیان دکی و لسر شروان و گل ما اف ریباز هاتن مشاندن جبوی ام نکارم بیجن دولت ترک دوی به دستک تکنیک تنه ما بیجی برنگه کی مباشر دولت ترک دناوا وی ایرشی دایه لسر بنگها کو اف سالک دناف چند ماهین درباس بویدا د تاخی دا اتفاقک چی بو پیمانا یکی نیسان چی بو نها براستی مرف دکاره به وی رنگی جی شیرو و بکی اف پیمان حتی آستکی انجام گرد حتی هات گاف بگاف گلک پیشکتن چی بون هیزا قصده جهر دو تاخان و کشیا بناوی هیزا اولهیه هندرین اف هیز هاتا آوکر و ام و حکومت دمکیم و دمه داین استاندن جبر کو
دنافبر مدى دهاتن کرن به وی رنگی لحف کرن چه گوتن بود. بلا هیزین اولکاری دور دبن و پاراستنا وان تاخب. اف هیزا اولهی هندرین هیزا پاراستنا تاخیه. گلو اف ایرش لسر کیجان هیزی هات کرن. بناوی کو قصد الوره اما قصد خوکشاند. دوی معنی دا مروف دکاره به وی رنگی بینی سر زمان. براستی جی نها د انجام ایرش لسر هر دو تاخان دما مروف دنرخینه اف پیمانا کو یکی نیسان هاتا چیکرن وان یعنی وک حکومت دمکیش خارا آماده کر کو دروجه کی وسا دا ایرشه کی به وی رنگی بکه یعنی قوت وک قصد خوکشان کلور اولهیا جواکی پاراستنا وی جواکی چه ببی اما تشتی کو دیار دبی د انجام پلان سازی و ایرشه کو هاتن کرن پیمان کوسا بکار آنین کو روجک جروجه و ایرشه کی به وی رنگی بکن یعنی اف ام جه وی قط ناگرند است پلانه کی روجه کی و ساعته کی جی نینه دوی معنی دا لبرانبری هر دو تاخان ایرشه کو هات مشاندن به تمامی به پلان هات کر و والا درخستنا پیمانا یکی نیسانه جبری وی بچن مهاوا زاتن دیار بو 3-4 ماه به تمامی حصاره کی پر مزن لسر هر دو تاخا هات مشاند به جدر ویویجی جگلک آلیان و او بتیبه جالیه هیزا حکومت آدم کی و هر روز ایرش لسر وی تاخی ده هاتن کرن بریا درونا دبه بریا پرووکاسیونا دبه بریا گرتنان دبه به حجت جور به جور دبه 7 مهین کو در باس بون آماده کاریه کی جوی راحت کرن یعنی اما براستی جی دنا و اتفاقی کو چه بون داجی گلک لحف کرن چه بون و لجنه ما یکو دهندر حلب دا ریوبری ما به تیبتی هیزا اولهی هندر جی روزانه تنسیق وان بوا حکومتی را چیب ایوی دمه ام بینم بیرا و حکومتی گلک جاری کو ام بوارا رونیشتن یعنی گوتنا شرع بخاجی او بو امو کرد برانه پکی افشار لسر کی تکرن لسر برایا تکرن آن لسر دجمن ده گلک وک دجمن دی تو تا ایرشی وی گلی کر تا ایرشی وان تاخنا کر و دناف دا گلک لیستو گلک سیاست یعنی مرف دکاره بجه سیاست کی د آلیه چاپمنی دا سیاست و شرکی پر تایبت هاته مشاند بری کو شر بکرن اساس شر دست بکربون یعنی بریا چاپمنی و بریا ریبازن شر تایبت و گلک دعایت کو هاتن مشاندن ادی کسی کو باور ندکر دخواستم بدن باور کرن کلو داره یعنی روشکی نه آسایی تیجیان کر جبو یعنی مرو به رنگی دکاره بگرید است براستی سیاست کی تنه لسر گل اشرفیه و شیخ مقصود نه هاتی مشاندن اف سیاست دوام دکی جو دسپیکا و شورشه دا حتی پشتی 2018 دا داگرکرنا عفرین پشتی و سرکانی و گری سپی سیاست کی قرکرنا چاند کی تیکر اف دوام کرنا و سیاسته دبی کو نها گل مجی دپرسه یعنی چما انجام به رنگی بو اگر براستی ام به بگرندست سال که هولدان و داین استاندن تیبت جبو حلب تیکرن حلب وک گل وک هر دو تاخ پاراستنا خا اساس بگیر و براستی وک گل سوری بجی یعنی لوی داره داخازه کی جدا نه هاته کرن گل کی و جی سوریه قطبه یعنی جی داخازه کی جدا نه هاته کرن لسر و سیاست کی پر تیبت اگر نهاجی ام ویرا وشه بنرخینن ایرشه کو هاتن مشاندن گلک انتهاکات کو نهاجی تین مشاندن به اساسی شرکی کو به تمامی داعش دناف داب و یکو فرمی اف حمله اعلان کر وزارت پاراستنی بو بدیمن او یک هات بلگه کرن و د حمو دیمن کو تیم پاروکرن جی او یک به اشکرایی خویاد به کو ایرو رو هاتن گوتن ام پاراسنا وان تا خام بکن گلین گوته دنه لیل برواجی و حمو سوجن کو تین کرن کرنین کو تین کرن یعنی بیرزیا لهمبری پیروزین کردان او یک با اوای کی اشکره دا خویا کرن البت يعني ام جوي نكرم قط بجرن ده جبوي از دخازم بال بكشين مسرفي يعني قالك فصائلين كو جي يقوران دا بجرة و
فصائلên ku girêdayê dewleta Türk de bigire yani em vê jî ji divê dinyayê dipirsin îşê van divê taxê de şerkirin çi ye eger bi rastî jî yani tiştê ku fam tê famkirin ev e yani li hemberî ancak va hêz ev fasîlê heyî ev grupên heyî ancak li beramberî vê berxwedanî di nava xwe de van bidin tasfiyekirin yani hem ji derve de hem ji hundir de siyasetekî ku tê meşandin heye yani di vê manê de meriv dikare bêje siyasetekî ji siyasetên qirkirin tunekirin çewsandin çand ji holê rakirin bêdengkirin ji vê qut nîne yani siyasetekî bi temamî ê înkarê ye ê qetilkirinê ê meczere dana avakirinê ye بله متخصص بالي بكشين من سروية كي دهندري وان تاخان ده بيجومان جلو هزين باراستنا وان تاخان هزين أسايشة بريارا باراستنا رومتا وي جلي دابون لكيلك ويجي چلاكين فدائي دهندري وان تاخان ده هاتن كرن و ناسنامه وان جهات اشكره كرن ايرو د حضور اعلان کرنا شهادت وان و چلاکیا کو پیک آنی بون هوني بچه آوایت کاری بون بالي بكشين سر البت هلوسته قهرمانên ku di vê pêvajiya şerê êrişa ku li ser her du taxan hatin kirin helwesta berxwedaniyê dan diyar kir li beramber siyasetekî ku te tune dihesibîne li hemberî bangawaziya ku tê teslîm bibe tê hemî tiştê xwe ji bîr bike li hemberî nasnema çandî a civak a exlaqê civakê ji bo ku wê bipar esas hêza ewlehiya hundir ev parast bi rastî jî li hember hemû nearamiyê ku di Sûriyê de jiyan dikir her du taxên ku kêmek bêjî di nava xwe de aramiya parastinê jiyan kir bi Sûriyê temamî em lê binêrin li beramberî rewşê ku hatin jiyan kirin yani di rewşa giştî de jî em eger binêrin gelek hêz û dewletên derve yê ku Sûrî xistina rojeva xwe hene yek ji wan biryarên qanûna Qeyser ya ku gerek bê rakirin ev ceza li ser Sûriyê hat rakir rakirina van cezaya li ser bingeha ku garantiya hemî pêkhateyê ku di Sûriyê de jiyan dike êriş li ser van çê nebin yek jê şert ew bû lê mixabin di Sûriyê de ji Dirûz û Alewî û Mesîhiya û hemû gelê ku ji pêkhateyê dîtir jî bi rastî van êriş nehatin aniha jî ev meczere li ser gelê Kurd tê kir yani di vê rewşê de pêdivî heye ku em ji van welat û dewletê ku bi rastî van biryarina girtine bipirsin yani li hemberî vê jî helwest û mewqifê xwe bi rengekî şêmber bidin diyarkirin yani ev garantî ji bo çi hatin kirin bi rastî ji bo ku meczere zêde bibin an ji bo ev meczere ji holê bên rakirin yani êdî ev gel yani gotina ku em birayê hevin rewşa heyî ji ortê rakir eger tu dijminê xwe nebînî tu êrişekî bi vê rengî nabe sergel dijmin tê dîtin û êriş tê kirin ji ber wê yani taxek di taxên ku di Helebê de belkî ribê wê temsîla xwe coğrafî nabîn ama bi sedan tank bi hezaran drûn û bi hezaran leşkerên ku ji cûr be cûr ji fasîlên çeta pêk tên êrişî vê taxê tên kirin eva li hember îradeyekî ku şer dike tê kir ji bo wê di Helebê de carekî din îspata ku îradeyekî li ber xwe didê heye mînaka fermandar Ziyad Efrîn di holê de ye heta kêliya xwe dawî axaftina wî ew ku melvir sûza mirinê de ye û heta berî biçe şehadetê gotina ku em dêndarê vê gelî ne em rexnedayîna xwe didin heman demê pêşengekî ku bi salan di nava vê şûreşê de ciyê xwe girtibe gelek şervanên weke va hevalna yani intîqam ji çandekî tê girtin ji berxwedanî û seknekê tê girtin ev cîhan hemî dît
دل شروانه کی چاوا ج سینگاوی تی درخستن چاوی وی چاوا ج روی وی تی درخستن اف انتقام ج چاندکیه نش بدنا شروانه کیه اف انتقام ج پیشنگتیا شورشیه کو هاتی کرن را انتقام ج ویرا تیکر اگر ام هستیاری بگرن دست دل شروانک چاوی شروانکی تی درخستن البت اوجی نزیکاتیه کی انسانتی و هستا انسانتی گرک وی قبول نکی اما ده حلبه ده اف بکتی ده شران ده پیوان و اخلاق شران هنه چه ده بی بلا ببه اگر هات کشتن هات شهید خستن و شون ده به جنازه شروانک آنجی یک و هات کشتن نایه لیسکاند اما دید یعنی 5 حواله ما چالاکیه کی جبو کو تسلیم نبن چونکه به ساعتان بانگوازی تسلیمیت دیگر لبرانبری اراده کو هاتی نشاندن گوتنی و حوالنا جی هنه ام بچه آوایی ام ریا تسلیمیتش خارا قبول نکن و براستی جی حتی فیشک خواهی داوی و حوالنا البر خودا لهمبر ریبازن هوانه یکو دخوازه ده شخص و حوالنا دا چانده که تسلیم بگره و حوالنا بریارا کوی خواه تسلیم نکندان جبروی هر 5 حواله کو بومبه خواب خواه تقاندن جه حوال دلبرین، هوار، روشبین، فراشین، دنیز و حوالنا بریارا کوی برخودانی بداوی نبیدان البت حوال زیاد فرماندارتیا ویکر جبروی یعنی مروواهی دبی چاوی خواه که لسروی روشا کو تی جیان کر اب نجاره یکیه اب شورش و ایرش جیان دک لی ایرش لسر هر دو تاخان شیخ مقصود و اشرفیه کلکه دنیا و همو هیز ناو نتوی دولت ناو نتوی دبی خودی لوی در که دست باوی جبراستی جنازه یکی حواله کی جن جبینایت که دا آویتن انتقام کی جچاندا تکوشینا جنان یا کل سر پیانه بچه اوی تسلیمیت قبول ناکه جوه انتقام تیگرد نقبول کرن جهبونا جنا رایه ایرو تنی جن لروجوا نابه هدفا و ایرشنان ده جیهان دا بحزاران جن هر روز دبن آرمان جه ایرشن داگر کری فراستا ذهنیتا میر آده سلادار اف فراست ده شخص آویتنا جنازه حوال دنیز آفرین دا بلی بو کجاره کی دن انتقام جو پیشنگتیا جنان دگر و اف ما نترسینه براستی و اف ما جری و نگرینه لهمبر همو سیاست همو ریبازین سیاستی کو تنکرن گل کرد و جواکا ما هشیاره براستی ام جاره یکی فیری وی یکی ناب حتی مروف دکاره وی بیجه دوی شری دا گلک هولدانین کو کرد و عربا بردن هفدو چه بون یعنی از وید بیجم جگل می عرب راجی جهمو پیکاتیان و جگل می کرد راجی لهمبری و سیاستا قریش یا کو دخوازن دناف جواکه دا تبلیغوی بدن کرن هر کس گرک به هستیاری نیز ببین ده حالا به دا برنگی که پر شیمبر اف در کت پیش جبوه یعنی ام دکارم وی بیجن براستی لور زارو که وی گریل برخودان یعنی هیزا اولهیه هندر ام وک قصده وک یپجه ام دبن ام لور نینن یعنی دما ما وکشین چکر ما جسارت به جسارت وکشینا جتاخی چکر ام لور هبن چما ام نبیجن ام هن لی تاخ شیخ مقصود و اشرفیه 13 سالن 14 سالن به چاندا برخودانی را مزنده به جبو گل می عفرینه جی تواهی گل می کلور جیاندک اف ایش جه دست پیکا 1018 دست پیکیرو حتی رو جمعه ایرو اما تاخین شیخ مقصود و اشرفیه البت مروف دکاره وی بیجه جه دنیای را جه جیهان را میناکه کی پر مزن دا چه کرن ایرو دما کو اویرش لدجی حلب هاتن کرن بگومان چاوی خونتنی برا حلب دان بریاوی بساله که ایریشی بنداوه تشرین کرن و حتی روژا ایرو جی
اف ایریش لدجی بنداوا تشین تینا کرن لدجی مسکن تکرل هر وکی لدجی دیر حافر و وان روجان ام شاهدی جوی کرد کن هون يعني بچه چعویل وان ایریشن کل وان دوران تکرن هون دنرن البت مسری دا جی آنی سرزمان ایرشکی لهمبر دستکفتی لهمبر جواککی کو براستی به ایراده خود کاره بجی ایرشکی برانبری وی تکر و ایرشکو لسر شورش ما تنکرن بلکه نها گلک آلی یکو داخواست دکن و دبیجن اف ایرش چما بداوی نبو چما اف ایرش هات کرن به تایبت لسر هر دو تاخن یعنی ام وک پیشنگین وی گلی وک هیزا لشکری البت گلک ماهی گلک لوازی کو ام پیرا جیان دکن هنه لی ام نه لواز و براستی و اف ایرش ما ضعیف جی نخینن گلک سیاست کل سر وی جیتی مشاندن هنه بلکی ما جبر ریل پیشیا وی سیاست نگرد ام برخنداین پر مزن نهاجی و پیشروجی جی امی لپیش وی گلی به يعني چوا بيجم يعني بدلكي پر حتى امي دركبن پیش بيگلي نبي ام نها نابيش لي ايرشن كو دوام دكن ويل بر نقد ايرش دوام كر يعني از دخوازم بي بيجم بلكي دما مرة راستي وان ايرشناتين تواهي ديروكا كردان جارة كيدن زندي لبر چاوي مروواهي مرو دكاري ببينيين هر سال هر جار هر قرنك برنگکی به سیاست کی مشاندن قرنا 21 جی اگر ایرو ام بنیرن لسر شورش باکو رجلات سوری و روجا و دناو دا یعنی به تمامی ایرشکی لدجی دستکفتیان لدجی ایرادا گل لدجی نیرینا جواکا کو خال دردوره ریواز و چارسرین دموکراسی کم دکه دخوازه به دجیان کو جواکا کی به اولا و آشتی دا بجی ایرشکی لدجی ویتی کر ایکو هری زیده ویدا دیار کرن تمثیل وی یکی کر گل شیخ مقصود و اشرفیه بو اف دیار بوش دیرو که دا بلیه حتی رو جمع ایرو جبو انها گلک تهدیدین کو لسر هرم میدن جی تنکر آنها دروجا ایرو ما ام تیرا در باست بن لسر دیر حافره لسر هنک ناوندان ایرشین هوایی چه بون بدرونا ایرش چه بون یعنی او گلک تهدید هنه با اشکره تی گوتن ام و آخه کود دست ودا جوارا ناهل وزارت پاراستی برنگ کی پر وکیری وید بیجی یعنی جبو وید وی معنی دا گلی ما تواهی جواکا ما و همو جیهان گرک وی بزانه بی یعنی پشتی شیخ مقصود و اشرفیه بنیرین ما یعنی وی ما بلاو نکید جواکا کرجی و جواکا کول لباکو رجلات سوریه دا جیجیان دکه ترسیوه و نیزی هف بک اف مترسیه کی تنی لسر کردانینه اف مترسی لسر تواهی گلی د سوریه دا جیان دکی و ایرشه کل سر در حافر جی چه ببن کی چه دبن روزانه لبندا و تشرینه روزانه لدیر حافر لقرق و زقی ایرش چه دبن جبوه نیزیکاتی گرک اف به روح بندا و تشرینه و همو ایرشا بمپی بکی براستی جی گل و شروان خوا لهمبری ایرش کوبین کرن و یک هلوستی در کوی پیش جبوه تابی خطریه و های براستی گلک تهدید کتین کرن هنه آلیه کی و کو بگلک آلیان را دیالوگ و داین استاندنین کو چه دبنجی هنه لی خویایه لهف کرنه کی گشتی جی در دکوی پیش لسر وی بنگهه نزیکاتیا کوه ایرش بکن و دستکفتیا جهولی راکن اف هی لبرانبری وی اف سیاست والا درخستن لبرانبری وی تکوشینه کی خورد کرن لبرانبری وی روح بندا و تشرینه جیان کرن و هر تم در که پیش بریمه ایرو رو پشتی او قاصیریشین کلوان دوران هاتن کرن و حتی ایرو جی بردوام دکن و اف دانو استندنین دگل حکومتا شامی چوابن آنج حکومتا دم کی و چوابه البت رغم همو ایرش کتین مشاندن هنه امنه آلی گرن کو شرک جنوبا دوی هرمی دا بی مشاند امنه ایرو وید بیجن و نه پشتی شر ایرش کل سر تاخا اشرفی و شیخ مقصود هات کرن ام وید بیجن جروجا کو اف رژیم هلوشی دا حتی نها ام دبیجن ام دیالوگ لسر بنگها آشیتی
و چارەسەریەکی دموکراتیک د خزمەتا تەواهی سووریان دا ئاوا بکن و ji vir û pêda jî nêzîkatî feraset armanca me wê li ser vê bingehê bê bi rastî jî ji Sûriye ra Sûriya ku perçe bûye eger hikûmeta demkî bixa nebe xwediyê vê Sûriyê wê her kes bibe xwedî Sûrî bi vê helwestê bi vê zihniyetê ev hikûmet wê nebe xwedî Sûrî wê her kes bibe xwedî Sûrî ji derve yîvan ji bo wê yani pêdiviya bi diyalogekî ku bi rastî hemû civak di nav aramiyê da bijî hebe em jî weke nêzîkatî li ser bingeha ku bi rastî ev diyalog pêş bikeve carekî din yani masa dayîn û îstandinê bê vegerandin û ev gel di nav aramî û parastina xwe da bijî derdikeve pêş tevahî xastek hewildan nêzîkatiyê me jî li ser vê esasê ne ama li hember tehdîd li hember êriş li hember gevxwarinên ku çê dibin jî herhalde wê bêdengî neş para me bê yani helwesta xwe parastin helwesta berxwedanî helwesta bersîvdayîn li hemberî gelek tehdîd û gevxwarinên ku çê dibin jî yek ji pîvanên exlaqê civaka me ye ku ji roja destpêka şûreşê heta niha yani ji bo wê yani yek ji nêzîkatiya me çawa ji destpêkê da em li ser vê xetê meşiyan ji vir û pêda jî wê bi vê rengî dewam bike îro di gel ev hemû tiştên ku rû didin em dizanin bê pêwîstî bi çi jî heye lê li kêlek wê hevgirtineke Kurdan çi qeys pêwîst e hevgirtina Bakur Rojhilatê Sûriyê her kesên ku di nav de tê de jiyan dikin hevgirtineke bi çi awayî pêwîst dike elbet li ciyê ku êriş û şer rû didin li wir tim û dayîn yekîtiyekî gelan yê ku derkeve pêş weke helwest pêdiviyek e ji bo wê yani bi taybetî di vê pêva ji wê da ji bo hemû gelê Sûrî pêwîstiyekî bi vê rengî heye ku bi yek dengî li hember zihniyeta êrişkariyê bi yek helwestî bisekin bi rastî yani me pêşdîtina vê yekê ne ku nedît çawa ku destpêkê di gelek mantiqê di Sûriyê da êriş li ser gel çêbûn meczere çêbûn hewildanên ku hatin kirin biriya dayîn û îstandinên ku çêbûn ku li ser gelê me li ser gelê Kurd jî ev êriş dibare nebin li beramberî vê di serî da ez dikarim vê bêjim mînakê herî dayî taxa Eşrefiye û Şêx Mexsûd hem raya giştî hem welatên derve û bi taybet Ewropa saziyên Ewropî tevahî gelê wir dibe rewşê ku di taxê de tê jiyankirin hem bişopînin hem jî bi encam bikin ku ev li wir bi dawî nebûye gelek intîhakatê ku dewam dikin li ser vê gelî hene û elbette li beramberî va êriş û tehdîdên ku bên meşandin û tên meşandin ji vir û pêda jî pêwîstiya bi yekîtiyekî xurt heye ev wek gelê Sûrî ev wek pêkhateyên ku di Bakur Rojhilatê Sûrî de jiyan dikin û weke gelê Kurd pêwîstiya bi yekîtiyekî xurt heye ku bi helwestekî derkeve li hemberî va êrişna bisekin ji bo wê yani em di vê bîr û baweriyê de ne eger bi rastî ev êrişên ku hatin kirin û wê bên kirin eger li beramberî vê helwest û sekna gel û raya giştî çê bibe ew ê gelek êriş vala bên derxist li ser vê bingehê em bawerin êrişa ku li ser her du taxan hatin kirin di aliyên Kurdî da jî di aliyê gelê Sûrî da jî di hazê de tir em nêz kirin ku em bi yek destî bi yek aqlî hembêza nêzîkatiya û bi taybetî rêxistin û parastinê esas bigirin di pêşa rûja xwe de bê van mirin wê her tim bibe armanca êrişan û wê bi rastî jî kes nevê naskirin li ser vê bingehê em hemû kesan û bi taybet hemû gel û pêkhateyê ku di Bakur Rojhilatê Sûriyê de jiyan dike bi yek helwestî derkeve pêşberî van êrişan وەگەلێکی سپاس دکەن ئەنداما فەرمانداریە گشتیای کرێن پاراستنا ژنیە پێژێ رۆهلات ئافرین لەسەر بەرسەواندنا وان پرسان و هەمژی لەگەل نرخاندنێن گۆوەکرد هەمیشی سپاس دکەن گەلێکی سپاس دکەن بنەرێن هێژا بەرنامەیە ئەمە لەوێ دەرێ بداوی دبە خاترێ خۆش بۆ دخواست